Tabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ibiri kugenda biba n'imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi wa Zarendo reka yarwanye bikomeye nyuma yo kugerageza kwinjira hitwa Ibukuma. Hagati aho rero Fardc muri Uvira irigamba ko yisubije Uvira mu buryo budasanzwe igaragaje andi makuru. Si ibyo gusa turaza kujyana no muri teritwari ya Rubero tubabwire ko inyeshyamba za Wazarendo zatwitse ibirindiro bya Fardc ndetse ibi bikaba bizavuyemo ubushyamirane bukomeye. Iyi rero ni page ikomeye tugiye kurebera hamwe ibiri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira umugambo ukomeye wavumbuwe uvuga ko leta ya Kongo n'u Burundi bari mu mugambi wo kwirukana abanyamurenge kuri gakondo yabo. Bihagaze gute? Nimuze duhere ahangaha Irubero tugende tumanuka paka tuze kugera kubirebana n'ikesi y'abanyamurenge turebe ibiri gutangazwa bigiye gukorerwa aba banyamurenge. Ikaze ngato bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wo dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Ibirindiro by'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo byatwitswe bikaba rero byarabaye mu ijoro ryo kuwa mbere bishyira kuwa kabiri ahitwa Musevera mu mudugudu uherereye hafi ya Musenene, hafi y'ishuri ribanza rya Musenene mu murwa mukuru wa sheferi yahitwa Bashwaga muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko societe civile ibuswenene ibivuga, inkongi y'umuriro yitiriwe inyeshyamba za Wazarendo bivuga ko ibizabaye ku basirikare b'Fardc basanzwe ba mu birindiro batari bahari. Bivuga ko aba basirikare bari bagiye mu butumwa bwo muri teritwari ya Ibeni basiga ibirindiro bitarinzwe. President wa societe civile muri Musene yamaganye icyo gikorwa nkuko yabiganiriye n'ikinyamakuru ACTU avuga uti ibiri kuba ntabwo tuzigera tubyemera no gutesha agaciro inzego za leta. Uyu muyobozi wa teritwari ya Rubero n'uwo musirikare wemeje ibyabaye ariko ntiyatanga ibisobanuro birambuye cyangwa se ngo atangaze ingamba zafashwe nyuma y'ibi byabaye. Ibiro bikaba bibaye nyuma y'iminsi mike yabaye igikorwa nk'iki muri aka gace kuwa kane kwigenekerezo rya 8/2026 ibirindiro byatawe na Fardc byaratwitswe ahitwa Vusiga. Aha ni mu gace ka Musenene Katoro muri groupe Manguro muri sheferi ya Bashwaga muri teritwari ya Rubero kuwa kabiri nabwo ku itariki ya 6/2026 abo basirikare bari batangiye kuva aho kugira ngo bajye mu mujyi wa Ibeni. Utuzu twose twubatswe n'ingabo za leta aho twaratwitswe duhinduka ivu. Abantu bikaba rero bivugwa ko ababikoze batabashije kuba bamenyekana kugeza magingo ya. Muri teritwari ya Masisi ho zakomeye aho mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 20/2026 mu gace kahitwa Bukama muri groupe ya Bashali Mukoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru habaye imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na Wazarendo nyuma y'igitero cyagabwe ahitwa Pirote. Amakuru ari guturuka aha aravuga ko inyeshyamba za Wazarendo zacengeye muri Bakama ziturutse ahitwa Nyitabiraho bituma habaho kurasana kwateje icyoba mu baturage benshi barahunze berekeza muri centre ya Mweso. Nkuko bigaragara ati iri joro bizabaye bigoye cyane kugenda. Amasasu yavugaga ahantu hose. Abazarendo babanje gutera pilote mbere yo gukaza hano ariko bahagaritswe kandi muri iki gitondo ibintu bizongeye gutuza. Uyu ni umuturage utifuje ko amazina ye atangazwa aganira n'ikinyamakuru Kivu Morning Post mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Imibare y'abapfuye cyangwa se
ivyangijwe muri ibi mirwano ntabwo biramenyekana. Gusa muri ibi byumwero Bazarendo bakajije umurego mu bitero bagaba mu bice vyegereye centre ya Mweso, ahitwa Kanyangohe, Pilote, ahitwa Bukama. Ni ibitero kenshi biherekezwa no gusahura imitungo n'amatungo y'abaturage. Abaturage bahitwa Bakama bahamagariye abayobozi kongera abasirikare ba FC muri iki gice kugira ngo bacungire umutekano wabo n'uwisoko ryaho nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Ivyo rero ni ibiri kwa mu gihandi makuru akomeye ari kugaragaza ko Frdc igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kiri kwigamba kongera kugenzura Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko AFC yari imaze igihe ugenzura ifashe icyemezo cyo kuvamo. Frdc yemeje ibi mu itangazo yasuye kuwa mbere ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere 2026. Kuri ubu amakuru aravuga ko ingabo za AFC nyuma yo kuva muri Uvira ziri mu duce twa Sange na Ruvunge mu birometero birenga 10 ho gato uvuye muri uyu mujyi. Frdc mu itangazo ryayo yashinja abarwanya M23 ivuga ko bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda gusenya no gusahura imbere yo kuva muri Uvira. Ariko umuvugizi wungirije wuriya mutwe Oscar Barinda nyomoje ivyo birego abwira BBC ko ibyo bashinje M23 gusahura byose vyerekeranye no kuba bashaka kuba bayiharabika. Igisirikare cya leta cyavuze ko abaturage bagera kuri 20 bagaragaye mu bikorwa by'ubusahuzi no guhungabanya umutekano bamaze gufatwa kandi bakaba bazagezwa imbere y'ubutabera. Amakuru ari kuva muri Uvira aravuga ko habayeho gusahura ku nzu za leta, ku biro by'umujyi, ku rukiko rwa gisirikare, kuri hoteli yitwa Suzana y'umuntu uzwi nka Mucepe n'ahandi. Barinda yavuze ko mu by'ukuri AFC yaba yarasahuye ari ibinyoma. Ati ibyo ni ukubeshya. Batangiye bavuga ngo ni ingunguru z'amavuta akora imihanda, ariko barabyerekanye birahari, byose birahari, nta kintu na kimwe cyahavuye. Fardc ku rundi ruhande rwayo kandi iravuga ko izakomeza ibikorwa byo guhamya ibirindiro muri aka gace ka Uvira ndetse no mu nkengero zako kugira ngo barusheho gucunga neza umutekano w'abaturage n'ibyabo. Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 ku rwego rwa Politique aravuga ko Wazarendo na Fardc bakinjira muri Uvira uyu mujyi wahindutse isibaniro ry'imirwano, ihohoterwa n'ubusahuzi ndetse n'imvugo z'urwango. Abatuye muri uyu mujyi kandi bavuga ko ingabo za leta na barwanyi ba Wazarendo bawugarukamo bongeye kumvikanamo urusaku rw'amasasu. Kuri ubu biravugwa kandi biremezwa ku mupaka w'u Burundi na Kongo wari warafunzwe n'abategetsi bw'uruhande rw'u Burundi ushobora kongera gufungurwa nyuma y'uko ingabo za leta zigarutse muri Uvira. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo AFC yari yafashe umujyi wa Uvira. Ibintu byateye impaka cyane kuko bizabaye nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo mu muhango wayobowe na Perezida wa Amerika Donald J. Trump. Nyuma y'iminsi 5 M23 yavuze ko ibisabwe n'umuhuza Amerika yemeye kuva muri uyu mujyi, ariko ko agomba gusigara hagenzurwa n'abantu badafite aho babogamiye. Kuwa gatandatu nibwo M23 yatangaje ko yavanye umutwe w'ingabo zawo w'indorerezi wari usigaye ucunga umutekano muri Uvira, basaba ko MONUSCO yohereza ingabo kurinda uyu mujyi. Mu cyumweru mu gitondo abarwanyi bo mu mitwe ya Wazarendo bahise bagaruka muri Uvira. Ku mugoroba wo munsi ingabo za Fardc nazo zitangira kwinjira muri uyu mujyi. Ibiro ni ibiri kwa mu gihe harandi makuru akomeye ateye ubwoba yamaze kujya hanze agaragaza ndetse avuga ko leta y'u Burundi ndetse na Kongo bari mu mugambi wo kwirukana abanyamurenge muri gakondo yabo. Ibi bihagaze gute? Amakuru hari nayahe? Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iy'u Burundi birashyirwa mu majwi kuba biri gushyira mu bikorwa umugambi uvugwaho cyane wo kwirukana abanyamurenge muri gakondo yabo binyuze mu bikorwa by'urugomo, gusahura no kubima uburenganzira bw'ibanze bwo kwidegembya. Ibi rero bikaba bikubiye mu cyemezo cya AFC M23 cyo kuvana ku bushake mu mujyi wa Uvira abasirikare babo cyafashwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026 nyuma y'igitutu cy'amahanga cyari kigamije gukomeza inzira y'ibiganiro by'amahoro. Nyuma yo kuva muri uyu mujyi, imitwe yitwaje intwaro izwi ku izina rya Wazarendo ivugwa gushyigikirwa na leta yahise iwinjiramo. Amakuru yo guturuka mu baturage batuye avuga ko imitwe yahise yigabiza amazu menshi y'abanyamurenge n'insengero zabo barazisenya, izindi barazisenya
barazisahura batwara ibikoresho byose bizarimo. Ibikorwa bizasiza abaturage bake batabashije guhunga, bahise rero bahasize ubuzima bwabo bukaba rero buri mu kaga gakomeye abasigaye kubera ubwoba bwo kwicwa cyangwa se gufatwa n'iyo mitwe. Abasesenguzi mu by'umutekano baragaragaza ko iyo abanyamurenge baba bakiri ku bwinshi muri Uvira, ibizabaye bizari kuvamo ubwicanyi bukabije. Kugeza ubu abo bake basigaye ntibashobora kwidegembya cyangwa se kwigaragaza mu ruhame bitewe n'impungenge z'umutekano hari. Iyi mitwe ya wazarendo irimo cyane cyane bamwe bo mu bwoko bw'abafurero, ababembe n'abanyindu. Iravugwa gukorera abaturage b'amoko atandukanye ibikorwa by'urugomo birimo ubwicanyi. Gusa iyo bigeze ku banyamurenge ibikorwa bigaragara nk'ibigambiriye kandi bigakorwa nta bwoba bwo guhanwa bitewe nuko iyo mitwe ivugwaho kuba ifashwa na leta, haba kuyishyigikira no kuyintwaro. Kuva AFC yava muri Uvira, amazu menshi y'abanyamurenge n'insengero zabo zarasenywe ndetse n'inyubako zimwe na zimwe za leta ya Kinshasa zirasahurwa, bituma umujyi winjira mu bijyanye n'akajagari gakomeye. Uretse gusenya no kwica, leta ya Kongo irashinjwa gufatanya n'imitwe ya wazareno ndetse n'ingabo z'ibihugu z'amahanga gufunga inzira zose zagezaga ku banyamurenge batuye mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo ibikoresho by'ibanze nk'imiti, umunyu, isukari, isabune n'ibindi bikenerwa bya buri munsi. Mu nzira zavuzwe zafunzwe harimo umuhanda unyura mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika uhuza Baraka na Fizi, Murima na Minembwe, ndetse n'inzira z'amaguru ziva Uvira zinyuze ku Ndondo, Mikarati, Gitashya na Mikenke zigana Minembwe. Umuhanda munini wavuzwe umaze imyaka 8 ukoreshwa n'andi moko muri Kivu y'Amajyepfo ariko ugakomeza gufungwa ku banyamurenge bonyine. Mu mwaka 2025 abanyamurenge batuye mu Minembwe bari barabujijwe kuva muri aka gace no kwakira ibicuruzwa hashingiwe ku mpamvu z'uko Minembwe ivugwaho kugenzurwa na AFC MRDP twirwaneho. Iki ni icyemezo cyashyize abaturage mu kato kigira ingaruka zikomeye ku mibereho yabo ya buri munsi. Hari amakuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyagize uruhare rukomeye muri iki gikorwa kikemeza ku mugaragaro gushyira Minembwe mu kato bitewe n'ibirego zo gukora n'umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Ibirego abaturage bahakana bidasubirwaho nubwo mu kwezi gushize inzara y'amaguru inyura ku Ndondo yari yarafunguwe ku baturage bose nta vangura, bikabafasha kujya no kuva Minembwe berekeza Uvira, Ibukavu cyangwa Igoma. Ubu nayo iravugwaho kongera gufungwa nyuma y'uko AFC isotse muri Uvira ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026. Abasasanguzi benshi bemeza ko ibikorwa byo gushyira abaturage mu kato no kubatoteza zashingiwe ku bwoko bwabo bigize ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu, rikaba rishobora gufatwa ibikorwa biganisha ku byaha bya jenoside. Bisaba ko bizamaganirwa kure kandi bigashyikirizwa ubutabera, ababikoze bagashyikirizwa ubutabera. Haracyategerejwe kureba ingamba AFC twirwaneho izafata mu rwego rwo gukumira ko abaturage ba Minembwe n'abandi batuye mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Uvira, Mwenga na Fizi basubira mu kato kamaze nk'ako bari barashyizwemo ku gahato. Bivugwa ko kwari gufatanya na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi. Ibi rero ni ibiri kuba mu gihe byari byateguwe na perezida n'umugore wa perezida Antoine Felix Tshisekedi, aho n'ubundi biri muri uwo mugambi ku ikubitiro muri misiyo yari ikomeye yari igiye guhitana uyu nguyu nyine Wiringoma Imana yakinze akaboko bitewe n'ubwirenzi bamaze kubaka muri ibi bice. Zagenze gute ubundi kugira ibyo byose bibwana Safari mu makuru mufite? Amakuru dufite n'ubundi ni ibitero byari byagabwe hano i Karundu kuri poro ya Karundu, aho benshi bari bazi ko n'ubundi Karundu bayirasheho, kuko nakubwira yuko na n'ubu ngubu amaso y'amazi 23 aracyari yaturutse muri Korea. Iyo ngo n'amaso y'intambara akomeye cyane. Misiyo yaje n'ubundi baje kurasa kuri ino misiyo y'amama 23 ndetse bamaze kumenya ko hari n'umuyobozi muri ako gace n'ubundi yari yaje gutanga amawariza. Yego. Urumva bari bafite amakuru, bafite ubutasi bukomeye cyane aba Fdnb. Ubwo nyine rirangira
barase ariko n'ubundi gahunda y'aba Fdnb na Fardc niyo ngiyo iri muri ibyo bice kuko ubona yuko amaginga ya kuri axe ya Tanganyika Baraka ubona yuko n'ubundi abafite gahunda ko hari amakuru ko hari bamwe mu basirikare bakomeye bari muri ibi bice bitewe n'uburyo imirwano ikomeje kugenda iba mibi cyane cyane muri ibi bice n'ubundi byamboko aho ubona ko byakamejeje nyuma yuko n'ubundi harashiwe amaso yaraturutse ikaremi abenshi bakaba bafise n'inde wayarasheho ese nabo wazarendo ariko urabona yuko abantu barashe kuri ano mato atari abasirikare basanzwe ari indwanyi karundura azizi by'imirwaniro biruka ubona ko bikanga ari rwose ku gisirikare cya Fdnb ndetse n'abaFardc maginga yanakubwira yuko na n'ubu imirwano nyuma y'aho M23 ifashe ibice by'ingenzi mu minembwe imirwano iracyakomeye kuri point zero aho n'ubundi ihuriro rya Fardc rikomeje kugaba ibitero muri ibi bice bya M23 yafashe aho uno musozi wa Barutsa hari ibintu bikomeye cyane abenshi bari baravugiye kuri point zero kuko point zero kari akamenyetso ndetse naho ingabo z'u Burundi ndetse n'abaFardc bari barajijishirije ngo bagaragaze ko ariho minisio cyangwa indake bari baracukuye indake nkeya muri ibi bice bakagira ngo niho bari ariko aka gace ka Barutsa abahakuye ububiko bw'intwaro nyinshi cyane aba AFC ndetse na twirwanyeho MSDP aho bahakuye intwaro nyinshi ku rwego rwo hejuru bitewe yuko byari ibirindiro bikomeye cyane byendaga kwiyingayinga ibyari mu mikarati maginga rero urabona ko Fdnb na Fardc bakomeje gukora iyo bwabuga kugira ngo barebe buryo ki bakwigarura tuno duce dufite tubuze mu mirwanire yaha mu minembwe yego gusa turagera imwenga naho ni ibicika nyuma y'uko muri grupoma ya Rwindi bahakubitiye ihuriro rya Fardc n'ingabo z'abarundi abawaverendo bamwe bagera mu 150 bagafata utwangushe bakingwa kuri M23 urabona yuko n'ubundi imirwano ikomeje kuba kugira ngo babe bakwigaruza ino grupoma cyane mu gace ka Burambi ndetse na Gafunda byamaze kujya mu biganza bya M23 urumva rero ko n'ubundi nubwo bishaka gutanga gahenge ariko iri kugabanya urutero karundura ubona ko ihuriro rya Fardc nta gahunda ifite imirwano ikomeje irimbanije kandi maginga ya icyo nakubwira cyo birakaze ku rwego rwo hejuru ni mu gihe intambara ikomeye cyane iri muri petroli ya Fizi hepfo ngo twabyita mu majyepfo ya Fizi n'ubundi izamboko ubona yuko nyuma y'uko muri aka gace ka Rusenda ubonye ko M23 isa nkaho ifite ibirindiro bikomeye mu gace ka Mbashimbambwe ku bahazi bakunze kwita mu bazimwe urabona ko imirwano ikomeje kuba mibi cyane ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko ingabo z'abatibigeze ndetse n'abayefuperi bari ku burakari bukomeye ku mubare w'abasirikare twamenye bapfiriye mu mwaka abiri bari bazanye muri ibi bice n'ubundi kuza gutanga umusada ntabwo amagenga yari yatangazwa abasirikare bapfiriye muri ano mwaka abiri yarashweho bikomeye yaravuye Kareni akaza gute nyine kuri no fase ya Ubwari ndetse akomeza za Mbaraka na za Reba muri za Ruhumba agana za Rugenda kugira ngo barebe buryo ki bakuraho tuno dusozi tw'imbogamizi kugira ngo bajye babasha kuba bazamuka mu minembwe bitabagoye nuko bimeze imirwano irarimbanije muri ibi bice bigiye bitandukanye kugeza ubu ku bijyanye no guhindura cyangwa se kugira ngo Fardc ibashe kuba yakongera kwisubiza ibice yambuwe haba hari ikiri gukorwa kugeza ubu magingo urabona ko bubatse uburyo bushya ndetse ubona ko atake ziratandukanye nta widro bari bakora
ubona ko n'ubundi hari uburyo bwo kuba abakwigarura bino bice cyane cyane hano mu minembwe ndetse na hariya imwenga ndetse maginga ya n'aha mu bice bya mboko nta wizoro yigeze ibaho urabona yuko n'ubundi bagihanganye ku rwego rwo hejuru. Yego Safari nibiri kuba mu gihe n'ubundi hari andi makuru akomeye ari kuvugwa muri leta dosiyeje muri Ituri aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongereye iminsi 15 mu gihe cya leta kibe bidasanzwe ta dosiyeje mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Iri ni itegeko ryemejwe kandi ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu yarishyizeho umukono ku munsi w'ejo kuwa kane ku igenekerezo rya 15 Nzeru 2026 nkuko rero bizatangajwe n'umuvugizi wungirije w'umukuru w'igihugu abinyuje kuri radio na televiziyo y'igihugu RTNC. Leta ibihe bidasanzwe yabishyizeho hagamijwe guhagarara n'umutekano muke wari umaze igihe kinini wibasiriza intara by'umwihariko ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro w'ubugizi bwa nabi bukorerwa abasivili ihungabana ry'umutekano n'iterambere rusange kuva yashyirwaho iyi leta yahaye inzego za gisirikare n'iz'umutekano ububasha bwagutse mu micungire y'utwo turere hagamijwe kugarura umutekano aho rero intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri byayoborwaga n'abasirikare. Nubwo rero hari abahagaragara impungenge kuri izi ngaruka z'igihe kirekire abaturage bagiye banenga ko etat de siege nta kintu yigeze itanga nk'igisubizo ku bibazo byari bihari iby'umutekano muke. Ngayo nguko rero Safari wakomeza n'ubundi utubwira n'andi makuru. Andi makuru n'ubundi n'abasirikare bakomeje kuzamurwa baca bibogobogo kugira ngo bajye gutanga umusada muri ibi bice byo mu minembwe kugira ngo barebe buryo ki bakuraho AFC na twirwaneho bafashe ibirindiro bisa nkaho byari icyo bivuze muri no misozi ya minembwe. Yego ni mu gihe n'ubwo byose biri kuba drone zikomeje kugenda zicaracara zicunga umutekano aho nyuma yo kwimura imisiyo ziva Bujumbura abivuga ko bazanye ikoranabuhanga ryo kubasha kureba gahunda zose zifashe ndetse no gukontorora ikirere cyo muri ibi bice bigiye bitandukanye. Yego maginga ya kwikubitiro urabona yuko bari kugerageza ubona ko Tanganyika amato agiparitse ubona yuko hari uburyo bwo kuba bari kwitegura urugamba rukomeye ku buryo bwo hejuru. Yego ni mu gihe byose biri gukorwa n'ubundi nakubwiye tu access turimo imirwano kandi dukomeye aho nakubwira yuko maginga ya ubona yuko n'ubundi ihuriro rya Fardc ryo nta gahunda rifite yo kuba ryareka imirwano kugeza ubu urabona yuko bari ku burakari bukomeye nyuma yaho barasha no mato mu gace ka Mboko nyuma yaho n'ubundi barashe drone imwe muri hano muri za Barutsa urabona yuko baba kwihata nk'iyakoze mu jisho aba Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc ubona ko bari gutegura ama operation Karundu aho umaginga ya mu bibogobogo bari kwiga abikomeye cyane ndetse ikaremi bakomeje gukomeza imyiteguro aho imyiteguro irimbanije no kuba bari kugenda bakora ama operation yo kugenda bakuramo bamwe bakavuga ko ari abamama 23 bageze muri uno mujyi wa Karimi ubona ko abarego ibihe bidasanzwe koko muri ibi bice biri kugaragaramo imirwano bitewe n'ubwikango rukomeye ndetse n'imbaraga abasirikare bamaze kwagwira ari benshi ubona yuko bahagaze bwuma nyuma yuko babonye imirwano hafi neza no muri ibi bice by'umujyi wa Baraka aho n'ubundi byaje kugaragara yuko bafite ubwoba ko bamukwiriye cyageze kandi mwibanga rikomeye bamukwiriye dushobora kubiri no muri no mujyi kubera yuko ubona ko umujyi wose aho watuje ndetse ubona ko n'ihuriro rya Fardc riri mu bwoba bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nyuma yuko babimenye bahise bakora iki bwana Safari? Maginga ya n'ubundi ntacyo gukora bafite kuko bafite gahunda nyinshi bafite imirwano myinshi bafite aho bagomba kujya kurwana kuko muri ibi bice n'ubundi byegereye umujyi wa Baraka habereye imirwano n'ubundi hapfuye abasirikare batari bakeya ubona yuko n'ubundi bakiri
mu kuba batekereza icyakorwa muri uno mujyi wa Baraka, kuko icyo nakubwira cyo abaturage abenshi bamaze guhungira n'ubundi muri teritwari n'ubundi ya Fizi, ubwo ni mu bice byawo werekeza za Rulimba, niho n'ubundi bari gusa nkaho bari kujya, ubona ko umutekano hano i Baraka ari muke kabisa ku rwego rwo hejuru. Safari tugenda tugana ku musozo. Mama 23 yemeye kuva muri Uvira, ariko ivuga ko igomba gusiga uyu mujyi usigiye umuryango mpuzamahanga. Turaza kwitega icyo ukurikije ibiri kwa kugeza ubu ngo. Nakubwira yuko intambara ahubwo ari kwizegukara, kuko nimba ari umuryango mpuzamahanga bashaka kuha uno muryango mpuzamahanga akenshi na kenshi yego ukunze kuba uri kuri kote ya Fardc, yego ntabwo biri buze koroha, ahubwo intambara iraza gukara, kuko nibamara kuba uno muryango mpuzamahanga abasirikare n'ubundi bari kuri croation ya Fardc baretse winjira muri uno mujyi n'ubundi hahita haboneka imirwano ikomeye, kuko sinzi ko amaba 23 yapfa gusiga uno mujyi wa Uvira, ntabwo biri buze gukunda, ahubwo tugiye kwitega intambara ikomeye bitewe n'uko uyu muryango mpuzamahanga utari buze gukunda ko n'ubundi aribo bawukontorora, biri buze kuza kugorana, ndetse biri buze gutuma zizana uburakari muri uno mujyi bitewe n'uburyo uno muryango mpuzamahanga utapfa kuwukontorora nk'uko bikwiye, nk'uko 23 ibiwusaba. Abaturage bo bakiriye bino byo kuva muri uyu mujyi wa Uvira gute bwana Safari? Maginga yasi uyu munsi sinundi menshi abaturage bo ntabwo babyifuza, ntibabishaka, bakomeje kwigaragambya mu mihanda, bakomeje nyine guteza akaduruvayo bati dushaka 23 dusiga, urumva ko n'ubundi bitari buze koroha habe na gatoya. Kugeza ubu Frdc yagazite mu gihe bivugwa ko hari abasirikare ba M23 bari basigaye mu mujyi bamaze kuvamo. Ibyo ntabwo nabyivanga n'ibya politike, simba bizi. Icyo mba ndeba njyewe ni uburyo mba ndeba ku mpande zombi imyiteguro ibirimbanije, uburyo kuri buri kote iba yiteguye. Icyo nakubwira cyo uburyo ndi kureba imyiteguro, izo myiteguro ntago ari kuba wenda bavuga ngo imirwano irahagarara se cyangwa biri buze koroha amaginga ya. Icyo nakubwira cyo mwitegure intambara ikomeye iri buze kuruta ahubwo niyari isanzwe ihari, kuko mu maginga n'ubundi mu bice birimo bitandukanye imirwano iracyarimo, ahubwo turi bwitegura intambara nyuma yuko n'ubundi Antoine Tshisekedi ategura ko n'ubundi agiye gutera gahunda abaturage ubwoba, bakava muri uno mujyi, nyuma yo kuva mu mujyi akawurimbura. Ni gahunda yari yateguwe n'ubundi maginga ya rero nta kuntu wambwira ibyo byateguriwe he, ibyo muvuga bimenyetso bihari ni ibihe bwana Safari? Byateguriwe n'ubundi i Bujumbura, aho n'ubundi hari amakompora bari batangiye kurasa, byari uburyo bwo kugira ngo abaturage bahunge umujyi, yego, hanyuma yo guhunga umujyi babonereho n'ubundi baze bamena sema 23 ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ibikorwa remezo byose babishyire hasi. Niyo gahunda yari ihari, yego. ubwo rero urumva ko ntabwo ihuriro rya Fardc rishobora kuza kwemera kuza gutuza cyangwa ngo bireke kujya kubyinira intsinzi mu mujyi wa Uvira, kandi ntabwo bajya kubyinira intsinzi mu mujyi wa Uvira ngo 23 bemerere, kuko 23 iracyafite ibirindiro muri zo misozi n'ubundi ikikije mu mujyi wa Uvira. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.